vanoi gam tina ku ki cha te ho zo se na bon chaw win ni thap pha hlatun april ni sim som lenga tuesday ni khu in zong ni hla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti ku kin pi manipur in april ni sim som lenga tu ni khu chun het sa Thuphon khat hin so do fin Meilhei gal Kpat ni khu me ni sim thum ni khu hi vanoi gam tina ku ki cha te na mun zo si a separation day ti a Kimang ding hitai ti na hin phong do vi chuchi separation day kin gun chu ku kin pi noya ki khai tha district in pi hole block in pi ho zo sien ama hi theina chi a aman chi ding ovien ku kin pi manipuri na het sa taw vi separation day me ni sim thum ni khu a song pi lam ka muna separation day kin gun akiman ting le Kuki Women Organization for Human Rights KWOHRN Kukin Pi Manipur Project Zang na dopna 6 phase hobdo na zonganay dingo hitin Kukin Pi Manipurin phongdo vi Meilhei gal kumni thin na may ni sim thum sang ni le som ni lenga separation day hi Muntin gamtina kuki chate na munzo si a kilomta le thupi ta a manchi ringen Kukin Pi Manipurin het sa le tipna na boltaw vi Kukite gam sung thang ting mola lai hova kaldinga ki go ho Meilhei hon thang ting mola kakal lo diu hitai tin ato gun ho chu anga do taw vi Kukiten chu chi Meilhei ho chu Kukite gam sunga alu diu na phalo zi vin Meilhei ho lai ho vin achi thei ta pu vi Meilhei ho le kuki ho ki ka buffer zone chu chi security zone chu security force so mi tam ta ven bit noya hin chu chi buffer zone chun Meilhei ho vai pu na imphal phai cham sung le Kukite vai pu na thinglang gam sung a hop khena hi Tidim road kwakta khumun khela Meilhei ho aban chalbe thelovin Meilhei ho anum tawin chuti zi chun Meilhei hon thangting mol kalding tia to gona simu chu analot hing tapu vi Meilhei upa hot Meilhei ho lai ho wa chi ningo ho chu an za daw vin hichi gale tu long phata thu ong thip ting le lai ho vin chi taw win na ti an ti pi u vi thangting mol kalding ho security van bit na noya kalding jing zong leo bit lo helding a hi zin Meilhei ho lai ho wa akalo chu phazo hi tin Meilhei upa kharin tu so mi ho na het sa e thangting mola lai ho wa kaldinga ki sa ho chuchi meitei terrorist rambai tingol hon Thuphon ma cha an bol tapo vien ukite ji a thangting mola kal thelo a hi naw thu ho zong en su do ngam tapo vi achi sa sang ni legit kum November ni sim som ni legup ni khwa Mumbai ku pi sunga na bulu ho Muslim chingnoi mi hola mastermind na pang to ho rana chu Belgium government Belgium gam sunga amat nunguvin India government khudin en pid ovin chuchi terrorist pa to ho rana kitipa Belgium akone chuchi Muslim terrorist pa Belgium akona India gam sunga pu lu hi nungchun Union Minister khat Piyush Goyal kitipan Prime Minister Narendra Modi pa chana sangta na pin Congress so an social kidi Congress on a vaipu laita uva terrorist inga anikiman pa asmal kasab kiti patcho biryani kiti salebu ki hal tuita ho anani sa uvetin si Union Minister pan Congress o thimon chanin Prime Minister Narendra Modi in tahurana India sunga ki puluting hitia anakitip na cho amol so hitaitin amapan Modi sangtin pachana na pe Mumbai khupi sunga ta sotel le mundang phabet cho achi sa sang ni legit kuma Congress party ho vaipu laya anaki bulu hi terrorist ho rana ki pacho National Investigation Agency NIA custody ding hitan NIA hon khulsil na apat ding hitai terrorist asmal kasab akoi naw muna chuchi rana ki thipa jong chu koiding aguru hidanin jong ki seye Muslim hon athu lel the zingo wakaf law dodal na in Muslim ho chena munjo si a Muslim hon ki phinna an boluvin West Bengal gam sunga di a Murshidabad le 24 Pargana South District nia kiphinna na sata na bolovin mithumin thina na to lotan Suleimanpur State sungam pangal honjong na satain kiphinna na bolovin NPP party akuna MLA na kaido Nurul Husainin Supreme Court a case abol nungin Manipur Pradesh Congress Committee MPCC honjong Supreme Court a case file and boltaw v West Bengal State sunga pangal ho Waqf property chu agoma 80,480 ahin India gam sunga dinga ani nai na panguvin India gam sunga wakaf property tamnei pen cho Uttar Pradesh state hayuvin agoma thilelo property 2.2 lakhs ane yo hi West Bengal state sunga protest bol ho kiphinna bol ho cho mizani le som police on an manuvi Meitei terrorist rambai tingol hon
Manpur gamsung venbit na dinga panala jing diu hitin Rajya Sabha MP le Meilhei teleng padana leisimba sana zawba kitipan phungdo MP leisimba sana zawba in chuchi thuho chu arambai tingol lamkai pa korongan ba khuman to arambai tingol advisor ho namun khada ahulim nan se hin arambai tingol hon gale tula apan lan ho chungin ama pan pa chana sangta na pe chuchi arambai tingol ho chun gale tul sunga Manpur gamsung hudo na dinga pan sata ala uhidan thu ho jong cho MP leisimba sana zawba kitipan phungdo Sule ama pan sebe na arambai tingol ho hi chatlo talo ahilo le talo danin koiman gel hi hil hen izemtia Manipur gamsung suke na dinga to gon ho do khida chule Meilhei hon thina manna atu theidi wa kit kha a hi le arambai tingol hon gal abol saw bangwa sutia chu gal bol kit dinga ki ko sathema omsing hi wetin rasa ba MP leisimba sana zawpa kit pan phongdo en chule ama pan sebe na galetol bol dinga arambai tingol ho Kigo sadi ma umjing ahidan thu hojong ama panan phungdo arambai tingol unit hon football tournament abol na wa chumuna ahulim na chuchi Rajya Sabha MP leisimba sana zawba kitipan arambai tingol ho chungchang thu chen phundo ahi leisimba sana zawba jong hi arambai tingol phutdo hola na panghidanin kiseyen arambai tingol ho na to antham ho zo si chu kimkeya ama pan head hoisel hidanin jong kiseye Iran gamsung teran ko piaum US embassy chu Islam sakhu hogut ho tule to Iran gamsunga vaipu hon Iran lengpa vaipu na analapi nungo sangkhat jako som sagile ko kumchon analapi uvi Iran hogut ho chon US embassy chu anabulu uva US embassy sunga anom US mi ho mi som guble gup chu ahinga anamado hi chuchi hola achun nume chapang ho chu hapta khat sungin anathada uvin pasal ho josi chu kumkhat wal Nikho zalile somlile li sungan henovin hatain an sugen theuvi Iran lengpa vaipu lai chun Iran to US ki guizop na chu an hoile zingan hi chuchi US embassy chu Iran government tha hon museum in anamang panovin United States te dodal na thu ho zing an ta do uvi chuchi US embassy chu tu hin Iran government in asong tawvin kum somlile nga somlile gup sung ato phanunguwa US government pido kiding agur thimu hidanin zong ki seyin ahin la Iran government in official tain Thuphon macha bol hi la UV United States le Iran in nuclear chungchang thu a khon anei lai ta hi thu so isanin kichai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha